Njengoba kusemini sibone ukuthi silanze make eDlamini ihlelo from Tuka lami libitwa nguPrinceville ma angikwamukele la kule hlelo kunjani? Siyaphila mfanami. Hayi nathi siphilile namhla ngifuna mhlambe sikhulume ngawo ngoba sengu-introduce ngesingimake eDlamini sizosuke sifune kwathithi indzaba takho mara ngifuna sikhulume ngamake kule hlelo leli sike sacala saba nagogo bekungogo Mnguni saba namkhulu umkhulu Mathebula sesiyehla nyalo siyaphasa nababe uyeta nasesuyeta nafuthi sitawugcina silanze wonke lo mndeni. So uma khulunywa ngamake angisho umake ezibani angisho makwabani makuthiwa nje kunemuntu lokungimake make kusuke kukhulunywa ngemuntu njani makuthiwa kunamake. Ngiyabonga mfanami kuba khona la kulolu hlelo. Uma kukhulunywa ngamake, kukhulunywa ngemuntu singathi ngesizulu wesifazane, ngesiswati sisho umfati. Uma sithi umfati ngesiswati sikhuluma ngemuntu lo linzela noma lo linzelwe ukuthi yena ekhaya utele ukuthi yena utokhicida mhlawumbe utotfola abantwana kuyini for lekhona edingcondweni tethu ngoba uma sikhuluma ngamake ebuntwini nje bamake make ngumuntu lo watiwa ukuthi utotfola abantwana noma utenge kutokwenza la ekhaya kodwa kukhona info lesuke ibhekekile kumake make ngesikhathi sonke ubukakala anemisebenzi yakhe letsite. Ngasho nje kwekucala ukuthi uma afika la ekhaya angimake ati lokuthi ngingimake mina la ekhaya kunetinto labhekeka ukuthi atende la ekhaya kuyaye kuthiwe ke ngoba ucale lo make abe ngumakoti la ekhaya nakafika angimakoti kunaletinto letibhekekile lakabuya nato emndenini lakayalwe ngato kuthi na uheya kulela ekhaya lela ngoba uyoba ngimake utawufike wende lokhu naloku tiningi ke Princeton kuletinjalo. Okay. Yeah, sengafika mhlambe kusi wendani simbona njani kusengimake kumbe wendiwa yini ukuthi abe ngimake kufuna abe nemntwana sesithi ngimakwazi bani khani abangimake kumbe kufuna abe nababe lomthathako sesithi ngimake ezibani khani abangimake ngoba bengifuna ukuthola nje mangithi yini makani uyakubona bogogo gogo sibona ngokuguga ukuthi okay ingogo nange batukulu ngeke ngabuta gogo Mnguni mabo ngithi mina asithi wena awukase waba nebantwana awukase waba nebatukulu uyaba ngigogo yini so nangala ngibuta kumake ukuthi kufuna uze ube nemntwana kucala kufuna uze ube nababe lohlala naye lokukwenda ukuthi ube ngimake yini lekwenda ukuthi ube ngimake umake ekutalweni kwakhe angithi siyati Prince nangabe sibantu ukuthi kuthiwa umfati wakhiwa wasuselwa endvodzeni kwaba nema features la ngafanani nalobabi umuntu lokungimake simbona ngaloko ukuthi yena bulili bakhe buyasikhomba ukuthi ungumake lo andlule abonakale ngekukhula nasekakhula kuneti light trend takhe temtimba tiyachaza lokuthi ngimake impela ngempela lo ngoba so uba netimpuma mlotha uba nemabele sisho njalo ngesiswati wo ukhulile so sesigabeni lesithi se unemabele bese sesiyati ke ukuthi uma akhula achubeka akhula simniketa timphawu tekuthi uma sowukhulile mhlawumbe kulesikhathi asesigaba sekuthi usakhula intombatana uvunula livadla ngibekise kanjalo ngesiswati kuba nendlela yekugcoka ukuthi uhlukile yena kunababe ngoba kunetimpahla takhe lekanikwa tona kuthiwe vele kahle kahle umuntu wesifazane ugcoka kanje noma umuntu longimake ugcoka kanje bese siyamehlukanisa ke ukuthi wo intombatana noma ke vele utabangimake wakusasa kulesikhathi sesimodern sine umuntu angaba na 16 sithi sweet 16 angaba na 21 but bamnika skhiya net zokubuye ukuthi ufuna ukuvula amagede angwabi la amagede la ufuna ukuwavula se kuneminyaka lo mnyaka lo vele iage le endamake ukuthi okay maka angazabe noma umntwana angakhula kulesigaba lesi vele songimaka ikhona iage ikhona mfanami siyahlukanisa sibanu ekukhuleni kunetigaba njengoba ngishito ukuthi uba mncane
aqale nakasesemncane akhule simkhombise lokho ukuthi simnike tatinvo letingangaye kulesigaba lesi ukuthi uma uyinvombatana uyahamba uyonda imisebenzi letsite lesho ukuthi wena uyinvombatana uyothatha tinkuni uyawasha tindishi ukhelele emanti ekhaya nje umsebenzi wenvombatana kushanyela agcine libala lasekhaya lihlobile simnika letigaba kuya ngekukhula usolo uyatenda letindvo kodwa akasatendi ebuncaneni so tenda ebudzaleni leminyaka ke Prince ngesiswati kune asibekise nje ukuthi kunesitsandzana kunenvombi kunemshangacembe ngabe kusa kanjalo ukuthi seyikhulile lesixoxodzele ngesiswati ukuthi seyingakhona kuya emendweni ngaloku kahle lokuphelele lokuvutsiwe ngoba umuntu wesifazane noma umuntu longumake kunesigaba sekuthi kufuna avuthwe aphelele kubonakala ukuthi noma sewuyaleka avulakade uya kahle ngoba unato letimpawu noma letinvo tonke letitawumenda ukuthi ahlaliseke le la kaya khona leminyaka loyibalako nje mfanami uma asakhula asesithuna 12 years siyambekisa sidzandzane leso uyahamba uyoba nabo 16 years solo isidzandzane lesesikhula kodwa lesesihlukanisa ukuthi sesikhulile sesingena ebuntfombataneni lobukahle lokuthi so uyaye emfuleni lo munye uyaphangisa lo munye uyaphuta kuya ngenhloko yakhe ukuthi injani nasekaya ke emfuleni ngesiswati sesiyakhona ke kumbita simgweme simfundzise ukuthi awusati phathi so wena so tiphatha so ngoba so uyala so uyakhula ke uyabo 18 years akakabi ngumfati asikamvumeli ukuthi angangena ebufatini mbanami 18 years sinfus asinako lokuthi njengesilungu ukuthi nasekangaka so ulungile yinfo yanyalo le sinfu besithi simbona ngekukhula kwakhe engcondveni ukuthi so ulungele ukuthi angangena ebufatini ukhanze ukuthi lomunye uba na 2021 solo akakalunga akakavuthwa akakacocodzeli noma mhlambe kunetinvo lekede tona lesingathi noma singathi akaye emendweni angafika aone ngoba kukhona tindvo letishoda letingakafakwa la kuye njengenvombatana lekhulile lengafika lena ingasihlazi so uyakhula lo muntu akhuliswa afike esigabeni angaba na 25 solo ayinvombi yakabo so khulile manje nenda njani lapho niyala nina sesimabomani sine phela nyalo mina ngibekisavele ukuthi siphina simodern ngiyajabula ngendlela siyenda ngayo le ngibone lapha emgwaqweni mina ngibonele ubuhle nalele ngibonile wathi ngokomngune singabobuka ishape netinwele la uyakubona ngibonele lengikubonile njengoba usho ukuthi wena niyati lapha ekhaya ukuthi engqondweni usengale sichamuka nemndeni wake siniyala inisho ukuthi kumbe mhlambe ndokufihla lokuthi hayi usengakhulu mara niyala ukuthi athathwe nimbona ukuthi usengakhulu ngesiswati bekumele ukuthi sale vele ngoba kunetinvo letingeke disendeka uyabona nje lamuhla sekunalama divorce lamaningi uyakubona lokho akukho mnanzi kithi sine sibatali ungumake umfana wakho soyabuya ekhaya ngoba kunetinvo la kangakahlonyiswa tona letimendlulile nje excuse me la ekhambeni kwekukhula wena babe wena ubona ngemehlo la akho ubona lama features ukuthi ume kahle kodwa lengcondo yakhe lelingekhathi lakhe alikakheki wakhekile yena ngesicu ngilele ngubonile sicu sakhiwe inkosi yampha konke lelo ukuthandzako wena kodwa kukhona into leshodako engcondweni akakakhuliseki kahle akakakhiwa ngoba uma sithi siyambuka sisesela ekhaya akafuni kuwasha teacher lena la kaya khona kufuneka awashe teacher wena ukhuliswe ngumake ngale kuleli side langa kakho wakutshela ukuthi teacher funa likhaya lihlale lihlobile kufuna ukuthi bogezwa teacher kwasho amabhodo akulali teacher tingakawashwa uyakubona mfanami itindi istegeza teacher kufuna tilale lihlobile konke kubekwe kahle kwasho tinvangu akakwati lo akakakuboni lo akakandiswa kona lokho mhlambe asithi ngesiswati ngamabomu wonakele
uma onakele lokugcoka kahle nekuba muhle nekuba kahle akusho lokho ukuthi u right. Ngito timvo ke wena mfana nami leti sitenda ukuthi thine sibomake kuyabita ukuthi make lomncane losakhula simake simakha njani simakha ngekuthi silethe timvo leti tawumenda ukuthi nasekaye emendweni atibude yena ayedwa ukuthi nje ngikahle nginako lokhu kungako wena mfana nami ukuthi siyadzinga letindzawo letikahle temaguma ekuyokhulisa emantombazana ethu siyadzinga tindzawo lekuthiwa kusedladleni abete batokhuliswa bakhiwe batshelwe ukuthi kunetimvo loyanato lemendveni lekufuna kube nanaku tiningi kuze ukuthi watiko songimake vele u right sikubona ngalokho nangalokho umuntu wesifazane uyakhiwa onke malanga ke mfana uma abangimake uqala lapha la ngishito khona ukuthi invombatana iyakhiwa ukuthi invombatana yakhelele manje ekhaya labakadzeni labtsine bayitolo bese hamba siyotvota nyalo ngithi akusatvota kunabogezi kunatonke letinto kodwa le cleanliness iyadzingeka emntwini wesifazane uyahloba sisi uyahloba nvombatana uyahloba abe esigabeni sekuthi maye vele uhlobile ngimake ke lo yathi khona le nkuvako la uto confirm ukuthi uqinisile kanjani la khaya la sikhula khona la kuyafana nokuthi okay namhla ngoba sikhuluma ngamake sidoyibeka la kulomake kuyafana nokuthi kusesikolweni samake ngale tindo letendiwa la khaya ngoba ngile kufuna ayotenda ngalo mase uphasile ngesikhathi aye ekhaya lebantu ayofika athi apply ngendlela le right ngoba esikolweni asikuthuli lokho esikolweni kunemisebenzi esiyele nema subject le subject le yokukhula nani letinto lekufuna atendela ngiko uvete ukuthi kunasekuqaleni uma mhlamba angakwati kwashada indisha akufuna nangala khati khona indisha so ngala ngazwa ngendlela ngiva ngayo ngathi kusesikolweni ngendlela akhula ngayo la khaya kusesikolweni mfana asengikutshele nje uthinza ingoni lematima uma umfana ungakamekisi esikolweni sesikolo sekuyofunza libhuku abhale ngeball pen nepenseli arabe ende konke lesikolweni kubothishela siyayevele sijinge sisho ukuthi akakafunzi ngoba akakafunzi kuphi ekhaya kuthi libhodo liwashwa njani ukufunza ekhaya kuthi kuphekwa njani liphalishi liphekwa njani ucala kuphi ukufunza ekhaya kuthi kubondwa njani ukufunza ekhaya ipenseli yakhe ngile ngcwembe i-exercise lakhe ngile mbuphu lapha ngekhathi ebhodweni asengikubekisela angithi uyalibona nje libhuku limnyama ngaphandle uyalivula limhlophe ngekhathi so yaqala manje uyafundiswa ukuthi lesikolweni akabhale la kulenvo le lamalayini lekhaya umfundisa lokupheka akwati lokupheka athi lokuthi nasekubila ngiyajuja emva kwaloko ngiyayekela kancane ngiyalimbonya libhodo lami phinze sengiyahlola sekubhadlile kubonakala ngani ukuthi sengingabonza manje tifundvo leto tasekhaya letimenda timqualify ukuthi angakhona kuya emenveni noma kakafiki ke mhlawumbe asirecommend ukuthi abantu bangafunzi bacede isikolo kodwa noma ngakafiki lapha ya kodwa unato nathi tindvo leti tawumenda ahlale kahle lekavulakati ahlale kahle lekadlamini manje phela sine sinenene nyalo bo kitchen girls bathule bakhona mhlambe nabo garden boy konke lokukhuluma kokwendiwa ngibo laba kithi bafuna ukuhlala zazwa kuthiwa ama queen must lay queen nani so lokho bathi khona abantu abatokwena so ngiyajabula ngendlela endangayo njengoba ngishito so la khaya ngoba uvile amagama esingisi lawa side tukwesiswati ukuthi sine garden boy nanisebenzi yala khaya yini umsebenzi wamake ekhaya umsebenzi wamake ekhaya nje makakhona make ekhaya kukhulisa abantwana abakhulisele eqinisweni abakhulise ngendlela lebatawusi nasebabadzala nabo ingabalahlekeli nabo banikete labanye abantu ababo ngoba lenzaba yekuba ngimake kufuna ube ngimake ulele mfanami ucabange ukuthi nangilele abantu abami kusasa batawudlala uma sowuvukile futhi iyiphi imisebenzi yabo lengaba niketa yona
lokubabela lemisebenzi njengekukhula kwabo ngoba naba bafana namantombazane kulesinye isikhathi ukhanza ukuthi akekho babe la ekhaya kodwa make unelwati lokuthi umfana unemsebenzi wakhe lothi umntombazane unemsebenzi wakhe lenje ene lenvo uNkulunkulu wena Vilakati wayifaka kumuntu nakamdala angithi uthi uNkulunkulu uma ufunda incwadi yaGenesis chapter 1 lapha bo verse 26 uya letulo la ngathi khona wathi asende abantu basifute uyakubona sho ukuthi umuntu wesifazane nemuntu wesilisa bobabili labantu kunetinto letifakwako la kudalweni ekudaleni kwaNkulunkulu wavele wathi planta letinto watifaka kude lotshela lo muntu ukuthi nyalo yini uyini yena kufanele endeni lo kulesikwentako sengimake ekhaya njengoba ubuta ukuthi yini umsebenzi wami nguloku eda kulo lokukhona siyakukhulisa lolonako lolokula ngekhathi kwakho lokwafakwa uNkulunkulu kukabili kukhona ukuthi sikukhulise kukhona ukuthi sikubulala khuluma ngenzaba yabo garden boy side thina engala ngithi nabo kitchen girl side thina engale kodwa nje sesithi khanzile ngoba sesiphila kulesikhathi sekusebenza sekuya kabazi ngivuke ekseni ngihamba ngena sport ngemsebenzini uma ngena sport ngemsebenzini kukhona sisi lo tawufika la ekhaya athathe over kule yakami emsebenzini lengabe ngangiyayenda ngoba sengikuphi manje ngisemsebenzini nangabe kwendeka lithuba lelihle ngilithola mhlambe lo ntombazana lo la ekhaya ude naye letinto ukuthi akakhulisa kahle labantu babami kungimusa ukuthi uthole lo right lekata ukhona nalabantwana kubatshela into le kahle ngoba sebabelivela kuyi kodwa wena lesikhathi lo tasithona na ubuye emsebenzini dinike isikhathi 5 minutes mningi Vilakati umvane ufaka something uyangivisisa 5 umvana udalwe nguNkulunkulu ngelenye indlela le sensitive lokuthi kumbona nje uyakujabulela ungumntali wakhe na uhlala naye umgodla umtshela ukuthi mfanami uloku akwendiwa lokhu akwendi ungakhathali kukusho noma angakuva namuhla kodwa chubeka ukwende ngoba kucopha umlando nasekakhulile lo munye uyaye athi mine bengeve ekhaya nginemahunga noma ngiganga noma ngendala kodwa make bekasitshela lokhu nalokhu uchubeka wena ube ngimake umakhe lo mfana umakhelele likusasa lakhe lelihle labanye ke bomake babe bethi inhlanhla yekuba nebantwana sini Vilakati bengisafuna ke lapho echubeka uma bede bantwana lo sike sakhuluma nangako lapha kuthi umfana akusilo kumdala kodwa lokuthi wena la uhleti khona inkosi mhlambi kwende uhlale nebantwana babobhuti wakho ubakhulisa njani ngoba phela ukwati kutala wena uyatala ngenhlitiyo lenhlitiyo yakho ibatele labantwana babobhuti wakho kufuna ubakhulise kahle ngalendlela nawe lo wakhuliswa ngayo awuthi ngoba wena inkosi ikuncishile sibeletho bese soyayekelela uthi ngoba mina ngide uyachubeka ubanikete lo lwati lo waliniketwa abatali mawusakhula mhlawumbe ukhuleleka kumake edvana or ukhuleleka andi nawe ukuniketile andi ukuthi mhlawumbe ngoba asmart umntwana ukuthi vele unayo imbewu noma ude kodwa nje kuba kwaNkulunkulu lokho uyachubeka noma ungakabi nayo umntwana ukuthi laba la imbi kwakho bakhe ubakhelele ikusasa lanjani lelihle lelitawuba lihle kusasa kubo ukuthi bakhona ekuchubeka nabo bakhela abanye bengisafuna ukubuta lo muntu ngeda uyabangimake mhlambe ungakade kwasithi awukade kwavele solusekhaya kini ngikumbula lapha eBhayibheli njengoba isengeBhayibheli ukuthi kunemuntu watibonela intombi yakhe wathi ufuna kuyikhetha wathi lo baba asucala uthathe nangu ucala nalomsebenzele futhi uyabona so asithi awukade ukwahlela ekhaya kini so ufikile kulesigaba uphinze awubi nalembewu siyasho ukuthi ngimake siyasho ukuthi ngimake njengoba ngiye angibuyelele emuva ekudalweni kaNkulunkulu kuthi wathi sister asasende abantu basifude owesifazane newesilisa shothi umfati nenvotsa wabahlukanisa uNkulunkulu ukuthi utawuma kanje umfati uma kanjena baba angithi so lokuthi wena unalama features ebufati ungumfati noma ungakabatholi bantwana
manje ngoba sibekisela ekhaya vele siswama ngabanakekela abantu abami lokhu make kugcina kubi ugcina la ekhaya lami nala ngitekwe khona kumbe ubangimake emgwacweni mm, utihambela nje ubone umonakalo ebantwaneni uyakhuta solo ngimake ungimake ebandleni uyakhuta ungimake ekhaya lowenze kulo uyakhuta uma asengithi kuphuma infombi yakakho iyowenza lo make lo longanabantwana akalahlwa kuthiwe ningambidi ulasukati noma ningambidi ulamathenjwa ngoba utawukhulumani ngoba yena siyambita ahlale phasi kulesinye isikhathi unesigaba sekuthi uyahlonipheka lamndenini uyakubona mhlambe waba ngimamkhulu noma angakabatholi bantwana bese sesiyamcela ukuthi asubeke nawe lamathenjwa ukuthi nanga umfana soyahamba uya emendweni nguwapi emagama lomphekeletela ngawo uyeva baba kusho ukuthi wonke umuntu longimake udlala irole emntwaneni lamtele noma langakamtali solo ngumfana wakhe uma iyavakala ubekuse lesikhathi kukhula ukuthi gaba wasinithi ingane endzawo la nikhulisa khona la mantombazane kukhona mhlambe la nihlanganyela khona noma ngoba ngicabanga netindzaba tentodwana leti ngadzingi bobabe la nyalana khona ngoba nyalo uyeva ukuthi umsebenzi wamake ukukhulisa umfana ukukhulisa intombazane sine njengale imisebenzi esisebenza ngayo mhlambe ngisho ukuthi boma kwethu nabo kwethu ngile internet masifuna lwazi ne-library so mangabe mhlambe kukhona lokudzingako wena bomake nithatha mhlambe information ngenhlanhla mina ngisebandleni siyakwenda lokho ukuthi siwakhe lo msebenzi ukuthi nangabe kutawufundziswa ukuthi we namhla kwakhiwa make longakenzi noma longakabi nenhlanhla yekuba semendweni namhla kwakhiwa make lohlala nababe namhla kwakhiwa make lonebantwana likahlala nebantwana uyi-single parent sisho njalo angithi kuba naleti gaba ke lamabandleni ukuthi bayakhiwa labantu bonke kanjalo nabo babe kuthiwe ababuye sitobhunga indzaba yekuthi make uphila njani nebantu bakhe mhlamba ukabi nenhlanhla ekhaya ukuthi ukhuliseke kahle uhlele ehostel wacetse wasina usuke ehostel waye university wabuye euniversity so naku soba nenhlanhla ukuthi uyoshada noma senitholana khona le university kunetinto vele longeke ube nato ufanana nanangi lokhulelela ekhaya wangaye hostel wangaye university vele kuyadzinga ukuthi still noma soyile lemendweni soshadile ubuye ufundziswe kufakwe tinto lebedinga kangeni ngalesikhathi lekufanele singene ngazo so uma ungimake uyoba ngimake ufundziseka uyafundziswa uyabona nine besilisa ninenhlanhla nini ngidawubeka kanjani uNkulunkulu wavele wakufaka engcondweni emvesilisa ukuthi uyathi nje umvesilisa ukuthi mina ngiyindvodza akudzingi nje kube atshelwa ngimi ngowesifazane ukuthi ayi indvodza ayenda njena uyathi tsani xa siprove lokho uyathi uthi indvodza wena aka lento lengiyisho wena babi ngibekisela lokho ukuthi umuntu logadvako ekuphileni umuntu wesifazane uyasekelwa abukwe noma athi lokho ukuthi kumele ngingahambi ngalendlela kodwa uyanakwa uyagadva uyatshelwa ukuthi we diphathe kahle uyakunderstand nawe wena wesilisa kunako lokho ukuthi diphathe kodwa uNkulunkulu kunento layifaka emntwini wesilisa ngavumelana nawe una lento yokuthi kuthiwe even nalabo sesi why laba ungabatsheli nani ubhizi utshela mina bese mabachaza bathi uyintombatana yes ngingavumelana lokho banokukhala ukuthi hayi kantsene unindzaba nisikhule nisitshele labo batsheleni ekugcineni khona kuthiwa uyintombatana ngoba uma singayibuka siye singene deep sibuke lokuthi uNkulunkulu wadala lo muntu wesilisa kuqala wambeka wamfaka all the features but nasekenda lo wesifazane so ulalisa lo ukhipha lo wesifazane kulo wesilisa uyakubona which means umuntu wesilisa unewo onke lama elements ekuphila lafute uNkulunkulu mina wesifazane ngincike ngisuka kulo muntu lo kunetinto lengidedona mina
even though bangathi umuntu wesifazane uhlakaniphile uyakhona kwenta njani uNkulunkulu wamnika naye lele kamnika kona kodwa umuntu wesilisa angeke ngimluse uyabona nje wena babe ungakhula wena akuthathe babu wakho ayohlala nawe esikhotheni ekutingeleni ubuye somdzala sotothatha umfati but utawubuya unaleti into leti right mina ngeke ngize ngihambe ngeyotingela nababe kufuna ngibe sekhaya vele ngilokhona kugcina likhaya ngikhone kwathi kuthi kuyahloba kuyawashwa kwentwa ini ekhaya nje umfati nakasekhaya uba busy ngale muti angidawuthi ma tip kumbe scope le nto sibutanyana yini letinto leti ngendi make because ngijabule mase ikhuluma ekucaleni ngibuta ukuthi mina ndamalela yini mangimbonile ukuthi angayiwasho wena ukuthi vele kutawube khona lokushoda so yini mhlambe itinto lesithi leti atimendi make leti buvila akumendi make nje uyavilapha lo muntu ungamthatha umfati lovilapha ngalezi indlela lesibasho ngayo nyalo uhlale naye uyavilapha angithi kodwa uhamba wena babe utsinwe so tikhanza so uyahamba so uyofuna lo njani lo umfati ngoba wena uyakwati ukuthi umfati umbheke ende 1 na 2 na 3 na 4 akamane abe livila kodwa akhone kudenda dini angathi noma ngichaza kahle angabe livila at all angabe livila at all but nje akabe livila but abe akhona kudenda khona ukuthi umuntu wesifazane umuntu longimake uyavilapha mara koja kathanze kuhlala la kungcwele khona uyakubona uyavilapha mara kathanze kuhlala la kungcwele khona nebudlapha abumendi imake uyabona nje nakasukuma nje yena ushile konke kuhledisi noma kanjani akwendi likhaya uma afika ekhaya ubhekekile umuntu wesifazane ukuthi sekunemehluko la sekunemfati la kufuna awende umehluko angena nje wende umehluko ukuthi oh akekho yedwa lo mfana nami so unemuntu ubuka naku naloku sekuyendeka uyakubona kunetinvo letingendeki uwedwa ungafundziswa ngima kwakho kuba clean ungumfana but ngeke ufike kumuntu wesifazane makafundisekile okay nyalo sikhuluma ecishe ngemsebenzi kuthi phatha kukhona la usho khona ukuthi mangaphatha ngalendlela le akweni make singaya even nangokuphatha sekungaba kuwe ukuthi ufuna ukuthi uphathe abantwana kumbe uphathe la kahlala khona kumbe uphathe ebandleni ngifuna nekuva kule part yokuphatha lesinika yena nyalo le responsibility hayi lezinto kade ndawo kuthi phatha kwemuntu wesifazane kujule kakhulu yakade kujulile kangangokuba indlela lekakhuluma ngayo indlela nje manner of talking noma kuthi nje ufuna something kuwe kufuna kube lela lekahle lekhombisa ukuthi uthobekile uyayibona le kuthi akedi akakwehlela isinoma kanjani uyakhumbula ukuthi wena umuntu wesilisa enungibabe wakusasa naketa kuwe ufuna ede ngendlela yekutitfoba yekuthi nakatokhuluma nawe acala cabange ukuthi ebut prince noma ebabe Vilakati ngicela angathi noma sikhathi ngicela uyabona lokuthi aqale la ngalokuthi ngicela labo sorry nabo please nabo excuse me uyakubona lokuthi nje unato letimpawu angithi sesikusho ngesingisi ngoba siphile singisini sinako ngesiswati ukuthi incese imfana kethu bengicela kubuta ngicela indlela ukuthi umane ungilayele ngicela uyabona mos kungabi nalokuthi akhulume nje sinoma kanjani si utiphatha lokho kwesibili kutiphatha indlela umuntu wesifazane lagcoka ngayo emkhathini webantu besilisa ihlukile angikhulumi ngalomhlolo wenu lo sowukhona nyalo ngumhlolo lo lokhona angifuni nje nekuthinza kodwa nje ngidawukhuluma ngisho ukuthi sekwaba ngumhlolo asisho ukuthi ngaso sonke isikhathi abagcoke emaroko kodwa abantu bami itolo laba labede nalamabruku bebawagcokela kahle kunendlela yakhona yekuhlonipheka uma
lelisho lokuthi wena umenjani uwesifazane kufuna utifihle kuphi ugcine kuphi sitakubona uyachamuka uligcokile but kune party lekufuna ingahlali ebaleni vele masoyibeke ebaleni ulihlanya ke la kithi thine boma ke labaso yeah uyayibona se angaconzi ukuthi kubi kodwa nje vele utothatha umfati kusasa ngithi babe mbuka lendlela la kenda ngayo Tindvo ngoba utowukhona lokuthi lo muntu wesifazane uma agcoka ngalolu hlobo lolu ayale utawukhona kumkhawula umlethe kule yakakho indlela ngaphandle ke nangabe wena uyayithanza yona le ngoba phela mbanami ngeke sabanqamlela kunalabo ayithanzako ukuthi ngathi mina ngiyathanza makagcoke so uyakubona ngoba vele umkakho somthethe uyamowna angithi ebaba vele ke utati gcoksela ngalendlela lofuna ngayo kodwa thine lekhaya lami ngemkhulise ngendlela yakami letawungenda kusasa ngiticabhe ngaye ngoba lokutiphatha kwakhe ngilolo kwenda mina ngengumtali ngiticabhe ukuthi umfanami noma akhulile asesigabeni aphila kulesikhathi samanje kodwa ngiyajabula ukuthi indlela lengemfundise ngayo ngilele kahle manje makakhula uyathi ukuthi mhlambe simkhulisela ukuthi abe ngimake mhlambe le la kaya khona kumbe abe ngimake mhlambe la kulabantwana kumbe abantu babo auntie vele tofuna abe ngibomake kula abantwana labo bhuti uyamkhulisela lokho ukuthi vele ngimkhulisela ukuthi ayoba ngimake wale kusasa si letindvo lesifaka makasakhula sisuke sifaka vele diphelela la ukuthi injongo yethu nathi kumfisela lokuhle lela phambili lapha yakhona wayikhuluma lenye into lemnandi ngoba ngendlela ibuka ngiyajabula ngathi ungaphindi kubuka lisayidleliwani ngathi ukuthi wani wena uyohlupheka emakhaya banani but nyalo mawuthona kumfisela likusa kwanaye ukuthi kungamoshakaleli njalo lesona kwakhuluma lenye into lemnandi ngoba ihlale ibuke tukwelisadleliwani ukuthi uyalithatha uyehlunye mara naye mawuthi wena nakhela kusinaye kungamoshakaleli sokukhulume ngayo vele besikhuluma ngayo namhlanje lo ngikujabulele lokho kuveta nyalo nakakhula sinemagama lesiwashoko kuye ngesinye isikhathi siyasonzela nakunebantu la ekhaya bafikile bavakashile sithi ungakwendi phela lokho ngoba lemtini lana tawendeka inkosi kubusisa noma sowuyakhona leka emtini webantu uze ngesinye isikhathi usho nesibongo ahleke naye ajabule we ungenisa lenvo yakho le umkhulisa ngayo ufaka lenvo ukuthi la ngcondweni yakhe athi kodwa nami ngimfati tawendeka ngalenye langa ngigcine sengingimake sibani uyakubona sikufaka lenvo kancane kancane asimvele asibi nako mfanami lokuthi awuyi wena lamagama ukuthi awuyi wena emshadweni umbe njani angiwadi mina ngathi ukuthi masikhulisa umfana wentombatana simkhulisela ukuthi aye emenveni wakhe ayotiphatha kahle ayokuveta lele kakufundiswe ekhaya ayowenda nalela kaya khona mabom asithi ngikhula la khaya ngingimake kude make la khaya kude mhlambe nemuntu lo msikade make mhlambe ngishiye ngisasemncane then ngikhuliswa bobabe la lwati lwamake ngilithathaphi ngiyaya kubuka kamakhelwane ngiyaya ene ku right nyalo ngoba sibhekise ngesimodeni asahlali njengakudzala ukuthi vele batobe bakhona labanye bakhabo babe la labasikade sibhekise ngikhuliswa ngibabe singabafaka nabobhuti then lwati lamake ngilithathaphi uNkulunkulu uyakwenda wena mfanami ukuthi letindvo utithole angithi uyatithola ekukhuleni kwakho uhamba angithi uya esikolweni na uyofunza lesikolweni niyawuhlala emadeskini kunebantwana besikolo mantombatana nebafana ngithi kuyendeka bothishela uma ungifakazi wami bake bakuthi phosiyane letinye tindvo ukuthi intombatana ayikwendi lokho umfana akakwendi lokho uyakubona so kutfolile la kuwe kuhlala kuyasihlala ngesiza ukuthi awunaye lekhaya lo tawuhle akusho la ukubambile kungako uma sibothishela basesikolweni ungithishele esikolweni ungithishela nasekhaya
lokuthi labantwana labala imbi kwakhe kufuna abanikete info lephilako bambone thishela a presentable ukuthi mina nangimbona thishela wami ngiyahawukela similo sakhe ukuthi kwangathi nami ngingaba nje noma kwangathi nangithatha umfati ngamthatha lofana na mem Soren so uyakubona yini lenda lokho ngilolwati lo uhambe ulitfola ukuthi info lephilako iso uyakuthola mfanami uyakwenda uNkulunkulu ukuthi ukhuliswe ngibabe unabo bhuti kodwa kuba khona lenhlasane lethi loku kahle ngina buyeketa sesitoyivala yini mhlambe lengikushile lo ungafuna ukungeta la kule nkulumo yama besikhuluma ngingangeda lokuthi uma ungibabe ekhaya unebantwana bemantombatana make sokushiyile wakushiyana lamantombatana thatha lamantombatana akho uwafake kulabanye bomake ubacele kuthi bomake wami ngicela ningikhulisene nabantu bami kunedinvo lengikhona mina kudisho kulabantwana kodwa nini ningakhona kudifaka ukhethe nje emangweni nase uyabona uNkulunkulu ubabekile bomake esihlala kuleti indzawo temalayini angithiwa kubona ukuthi kunamake lohlala number bani lo diphatha kahle mthathe lo make loyo umende akukhulisele abantwana ngendlela le right ngoba unaso siciniseko unebufakazi nangalala abanye ukuthi ungimake lophilako lo make lo ngeke nangalinye ilanga abantu bakho abanike chef utabanika info lephilako uthe bothishera esikolweni bothishela ekhaya nawe ungimake la ku Prince Valley Media ungimake emangweni uphinde ube ngimake nasemsakatweni so lobona le video le atshele ukuthi ngisafuna ukulalela lelwati lelo make ngisafuna kumunya ungena nini emsakatweni nguphi lomsakato bangalandzela nini ngosikhathini ngingena ngalesibili from 11 to 12 kuba dikhathi lebangifaka ngato noma ngisiphi ke leso sikhathi kodwa ngivame kuba na 20 minutes not above that kuya ngalokuthi ngingene ngasikhathini kodwa it's 11 to 12 sikhathi sami lo lihlelo luthi manje atibuyele emasisweni no manje siyabonga ukuthi uzivakashele la wathi kubuyele emasisweni wasinika nendlela yami ngijabula ukuthi kune video noma ngabe bobalekile khaba bathi ubona ukuthi uyeko bangimake le nyalo sebathi over proud ngalokuthi vele ungimake cobo ukuthi no sho basifunze kakhulu batawufunza batawukhomenta la batakulandzela na ku BCR FM uthe ngalesibili angini ngalesibili BCR ba no sibongile bangakufuna la ngicela ubuye okay siyabonga kakhulu balaleli nebabukeli okay kunjalo ke lofuna ukubuta utakubuta la ku comment section upress subscribe siyabonga